Nta muntu utazi Mobutu Sese Seko, umugabo wavutse muri 1930 agatozwa igifaransa akiri muto, akaza kwinjira mu gisirikare nk'igihano, wabaye umunyamakuru bikarangira aje kwinjira mu baharaniye ubwenegihugu bwa Kongo kugeza atangiye kuyobora iki gihugu. Izamuka rya Mobutu Sese Seko muri politike ryajyanaga n'amapeti ya gisirikare, aho yanageze ku rya Marshal. Ni umugabo utaratinyaga kwicira ku karubanda abantu, ndetse mu gihe cy'imyaka irenga 30 ayoboye Kongo, iki gihugu cyari gifite ishyaka rimwe. Ni umugabo wabyaranye n'abagore batatu, barimo babiri bavukaga impanga, akaba yarabyaye abana 16, ndetse iyo yasuraga agace runaka yahabwaga umukobwa w'isugi wo gusambana nawe, ngo byabaga ari icyubahiro ku muryango w'uwo mukobwa. Ubutegetsi bw'uyu mugabo bwakuweho n'inyeshyamba za Laurent Désiré Kabila. Uyu ariko siwe tugiye kugarukaho, turavuga Mobutu Sese Seko. Ntago ari we tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka ku muhungu we w'imfura, ku mugore wa kabiri, Nzanga Mobutu, umaze imyaka myinshi agaragaza ko yanga u Rwanda, arushinja gusahura Kongo no gutera umutekano muke muri iki gihugu, ndetse akaba hakana jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 nk'uko bigaragara mu nyandiko yagiye ashyira hanze. Turabibutsa, niba utari wakora subscribe, akora subscribe, kandi mujye mwibuka gusiga comment ku biganiro byose tugenda tubaha, kugira ngo tujye tumenya n'iki twahindura, iki twakora kugira ngo murushaho kunyurwa n'ibyo tubaha, cyangwa se ibyo tuba tubasangiza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Iki kiganiro cyacu nanone kikaba kigizwe n'ibice bibiri, birimo ikigaruka ku nyandiko ya Nzanga Mobutu ikubiyemo amateka agoretse guhakana jenoside yakorewe abatutsi no gushinja guverinoma y'u Rwanda amakosa menshi no guteza umutekano muke muri Kongo. Igice cya kabiri turagaruka ku mateka y'uyu mugabo wiyamamarije ubugira kabiri kuba perezida, atsindwa, yashyirwa muri guverinoma bikamunanira, akireguza kuba ngo perezida Kabila ari inshuti na perezida Kagame atiyumvamo. Inyandiko ya Nzanga Mobutu ifite umutwe ugira uti: uruhare rwa guverinoma y'u Rwanda mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Tubibutse ko guverinoma y'u Rwanda yagiye ikomeza kugaragaza ko idateza umutekano muke muri Kongo, nubwo iki gihugu gicumbikiye FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, cyane Perezida Tshisekedi, bwakomeje kuvuga ko uzakuraho guverinoma y'u Rwanda. Tshisekedi ubwe agakomeza gutunga urutoki Joseph Kabila ko ari we uri inyuma y'umutekano muke muri Kongo Kinshasa, ibintu bifatwa nko kuba yarabuze amajyo Tshisekedi. Nzanga Mobutu rero yagarutse yerekana byinshi bishinja guverinoma y'u Rwanda kuba inyuma ya byose, kuba inyuma y'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo agaragaza ko mu myaka igera kuri 30 ishize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ibuzwa umutekano na guverinoma y'u Rwanda. Avuga ko bijya gutangira u Rwanda rwihuje na Uganda n'u Burundi bagatera Kongo, bavuga ko ari indiri y'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tubibutse ko icyo gihe Laurent Désiré Kabila yarahanganye na Mobutu Sese Seko, ndetse iyo ntambara yabereye muri Kongo yasize Mobutu Sese Seko ageze gute avuye ku butegetsi. Ni Mobutu rero wafashaga cyangwa se wa trainingaga mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi abari barasize bakoze jenoside, kugira ngo bazagaruke n'ubundi kongera kuyisoza, cyangwa se bazagaruke kongera kugira gute, bazongera bagaruke guteza umutekano mukeya mu Rwanda. Uyu rero Nzanga agaragaza ko icyo gihe cyose nta na rimwe Kongo yigeze ihungabanya umutekano w'imbere mu Rwanda, kandi ibikorwa bya guverinoma y'u Rwanda hagati ya 1996 na 1997 byasize ibihumbi by'impunzi bishwe.
icyo twabibutsa nuko muri iyi myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi hari intambara ikomeye y'abacengezi. Abacengezi rero bakaba bari n'ubundi babandi bari barasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, bakajya bagaruka mu Rwanda gutera n'ubundi kugira ngo barebe ko bazagira gute bazasoza umugambi bari baragize gute baratangije. Gusa uyu mugabo we Nzanga ibyo avuga urumva uko bimeze. Akomeza rero Nzanga agira ati intambara yo guhera muri icyo gihe n'ubu igikomeje, imaze kugwamo abasaga miliyoni 6 bigira intambara y'amakimbirane ya mbere yatwaye abantu benshi mu mateka y'isi ya none. Tubibutse ko kugeza uyu munsi muri Kongo ni igihugu gifite imitwe myinshi y'inyeshyamba ziharanira ibi n'ibi bituma rero umutekano hari uhora wivanga, abantu bagahora bava mu byabo, abantu bagahora bapfa muri rusange. Guhera mu 1996 nk'uko Nzanga bivuga, u Rwanda rwakomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo runyuze mu gukorana n'imitwe y'inyeshyamba. Mbere yuko habaho M23, Nzanga bivuga akomeza agira ati mbere yuko habaho M23 yatangiye muri 2012, u Rwanda rwafashije FDL hagati y'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi. Ahangaha ni cya gihe u Rwanda rwafashije Laurent Desire Kabila kugira ngo akureho Mobutu Sese Seko wari warigeze nabi, wari uyoboye ndetse ayoboje igitugu mu Kongo. Kimwe na LCD hagati y'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo cyenda n'umunani na 2003. Iyo ni imitwe yose Nzanga akomeza kwerekana ko kimwe na CNDP hagati y'2006 na 2009 ni imitwe Nzanga akomeza kwerekana ko yagiye ifashwa n'u Rwanda. Izo nyeshyamba zose ahangaha icyo twabibutsa muri iyo myaka ni igihe habaga hari ama operation Kongo yari yobowe na Laurent Desire Kabila, ndetse na nyuma yuko yishwe akaza kujya Joseph Kabila yabaga yakoze ama operation n'ubundi ahuriweho kugira ngo barebe ko batsimbura FDLR yari ikomeje kugira gutegura imigambi mibi yo kuba yagaruka gusoza jenoside yakorewe abatutsi. Izo nyeshyamba zose nkuko Nzanga bakomeza avuga ati izo nyeshyamba zose zagiye zenyegeza amakimbirane n'ihohotera ku butaka bwa Kongo, ibintu byatumaga umutungo wa Kongo ukomeza kwibwa umusubirizo. Mu 1972 Michel Micombero wari uyoboye guverinoma y'abatutsi mu Burundi yakoreje jenoside abahutu, ariko byirengagijwe nabo bavuga ko bashyize imbere ubutabera. Mu 1993 Arusha hasinywe amasezerano yagombaga gushyirwa mu bikorwa, ariko kubwo gutinya gutsindwa mu matora kwa FPR umwaka wakurikiyeho mu 1994 Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida Spirie ubundi bose bari abahutu barishwe. Anga icyo twabibutse nuko muri iyi myaka ya 1993 FPR cyangwa se FPR yakomeje kugira kugaragaza ibibazo abanyarwanda b'abatutsi bakomeza kugenda bagirira mu Rwanda, ndetse ibiganiro biranaba, ariko nanone hari icyitwaga akazu akaba katarumvaga neza niri na rimwe yuko ashobora kuba hagira habaho kuba abatutsi bagira bafatwa nk'abanyarwanda bisanzwe, ndetse impunzi zari zarahunze muri 1959 na 1973 zikagaruka hehe mu Rwanda. Ariko ibi byose Nzanga we agenda avanga ibintu muri rusange. Ibi Nzanga akomeza agira ati ibi byazamuye jenoside y'abanyarwanda, binazamura umutekano muke mu karere. Urwo ruhererekane rw'amoko n'igitugu cya gisirikare cyateye umutekano muke muri Afrika ya hagati mu gihe cy'ibinyacumi. Mu myaka y'ibihumbi 2000 u Rwanda rwagiye rutanga ubusobanuro bwo kuba muri Kongo nko kurwanya FDLR umutwe w'abahutu, nyamara ingingo nyamukuru yari ugusahura Kongo Kinshasa. Rero wakibaza uti se FDLR yo ayisiki mbega nimba hari hagamijwe gusahura FDLR yo noneho kuba yo ayisiki ntago ni umutwe utabaho niki, mbega ni ibintu ushobora kuba wakomeza kugenda bibaza by'inyandiko y'uyu mugabo. Muri 2000 rero Nzanga Mobutu akomeza agira ati muri 2000 u Rwanda na Uganda
yashwambaguje Kisangani, umujyi uherereye mu birometero 500 uvuye ku mipaka y'ibi bihugu kugira ngo bazambye uyu mujyi banacukura amabuye y'agaciro. Ibi ntabwo byari bijyanye n'umutekano muke wo mu karere, ahubwo no kugarura n'ibijyanye n'umutekano muke wo mu karere, ahubwo gushaka ubukungu. Kandi ibi byose byerekana ko u Rwanda rutigeze na rimwe rwifuza umutekano, ahubwo kwigwizaho umutungo. Wakibaza mu by'ukuri muri za 2014 2022 mbega udutero shuma twose twagiye tuva muri Kongo, uyu mugabo wenda agenda atwita iki, cyangwa se ibyo bitero byagiye bigabwa ku Rwanda uyo agenda we abyita iki? Mu myaka yatambutse yose u Rwanda rwakomeje kwiyoberanya rubeshya isi yose ko rubungabunga umutekano, nyamara rukomeje kubiba amakimbirane muri Kongo. Icyo umuntu yavuga mu by'ukuri u Rwanda ibihe bitandukanye rwagiye rujya gukora ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo, muri aho ngaho ni za Darfur turi kuvuga, ndetse ubu umuntu ashobora no kuba yavuga za Cabo Delgado. Aho hose umutekano u Rwanda rwagiye rugenda rukawugarura, ndetse no muri Central Africa u Rwanda rwakomeje kugenda rutanga hariya amahoro kandi akagira gute akagaruka. Uyu munsi ukuri ntabwo kugibwaho impaka. Ubuyobozi bwa Trump bwatanze urugero bituma ibihugu byo mu burasirazuba bikangukira inshingano yo gushakira hamwe amahoro arambye. Icyo umuntu yavuga aha ngaha nuko Trump aheruka kugira gute ubuyobozi bwa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yeruka gufatira ibihano abantu batandukanye barimo abayoboye umutwe wa M23, ariko banafatira ibihano General Retired James Kabarebe, ministeri ukora muri ministeri cyangwa se ministry w'ububanyi muri ministeri y'ububanyi n'amahanga nk'ushinzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi ni ibihano rero u Rwanda rwakomeje kuvuga ko mu by'ukuri nta kintu bivuze, kuko nta kintu bizunganira, nta kintu bizafasha mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko igisubizo kizwi ari ibiganiro hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisubizo kizwi ko kigomba kuva muri Kongo igenda iterana nyine bya bibazo byayo. No kuvuga ngo uyu munsi Tshisekedi aravuga ni u Rwanda, ejo avuga ngo ni Kabila. Mbega ukabona ko ntago ashaka kugira ngo yicare hasi ashake umuti w'ikibazo kigize gute gihari, ahubwo we akomeza kubitwara uko abishaka. Ibyo Joseph Kabila yagaragaje yuko mu by'ukuri guverinoma iri muri Kongo uyu munsi ikwiriye kugira gute kuvaho. Nzanga rero akomeza agira ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo izigira yongera kwihanganira amakosa yo kuvogerwa. Turahamagarira abafatanyabikorwa bo mu karere k'ibiyaga bigari n'imiryango mpuzamahanga kutuvugira no kuba hamwe natwe. Abo benyegeza intambara n'umutekano muke bakwiriye kubihanirwa. Abanyekongo bakwiriye amahoro, umutekano n'uburenganzira bwo kwihitiramo ahazaza. Nzanga rero wakibaza uyu Nzanga rwose ufata amateka y'u Rwanda akayacurika uko ashatse, ndetse Nzanga Mobutu uvuga ko guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abakorana nayo adashobora kuba yakorana nabo. Mu by'ukuri Nzanga ubundi ari mu ntoki. Nzanga Mobutu ni yabonye izuba itariki ya 24 Werurwe 1970 muri Kinshasa. Niwe muhungu mukuru wa Mobutu Sese Seko, ku mugore wa kabiri uyu mugabo w'ikimenya bose wayoboye RDC. Mobutu Sese Seko na Bobby Ladawa, ubwo ni nyina wa Nzanga, barereye Nzanga umwana wabo mu Bubiligi. Aza kuba ari naho yigira, nyuma yagiye kwiga ibirebana n'itumanaho n'ububanyi n'amahanga muri Canada n'Ubufaransa. Nzanga Mobutu yaje gusubira muri Kongo mu myaka ya 1990, atangira gukora nk'umuvugizi n'umujyanama wa se Mobutu Sese Seko, aho yari n'umuyobozi mukuru wa banki ya Zaire na banki ya Soza. Ahangaha birumvikanisha neza ko ni umugabo guhera mu myaka ye mitoya yabaye hafi ya Mobutu Sese Seko. Twababwiye yuko yari umugabo rwose udasanzwe, mbega wiciraga abantu ku karubanda, ndetse ku butegetsi bwiwe habagaho ishyaka rimwe.
mbega yarayoboye Kongo nk'umwami. Muri Gicurasi 1997 Nzanga Mobutu yahungiye muri Morocco ari kumwe na se nyuma y'uko inyeshyamba za Laurent Désiré Kabila zari zimaze gufata Kinshasa. Nzanga yashakanye na Catherine Bemba, umukobwa w'umuherwe Genot Bemba Saolana. Ubu aba bombi bakaba bafitanye abana batatu ari bo Niwa, Bobby na Sese. Ikintu twabibutse nuko Mobutu yarafite umuco wo kuvuga ngo ngiye ngomba guhesha agaciro Afrika, ngomba guhesha agaciro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntihazagira umupadiri wita izina iryo ari ryo ryose umunyekongo izina ry'abazungu. Mbega ni naho wumva nk'uyu yitwa Nzanga Mobutu nta zina ry'ikizungu agira, n'aba bana ukabumva bitwa Banyuwa, Bobby na Sese. Ni umuco nyine w'abo Mobutu muri rusange. So mu 1998 Nzanga ari kumwe na nyina Bobby Ladawa batangiye umuryango witwa Mobutu Foundation ugamije kugarurira icyizere urubyiruko muri Afrika. Nzanga bidatinze yatangiye ikigo cy'itumanaho cya Aru gikorera muri Morocco. Yaje no kuba umuyobozi wa Casa Agricola Solia, ikompanyi y'ubuhinzi n'ubworozi yo muri Portugal inafitanye imikoranire n'izindi zo mu Bubiligi. Muri 2004 Nzanga n'umuvandimwe we Gala Mobutu batangiye umuryango utegamiye kuri leta wa Udemo. Itariki ya 12 Ukuboza 2005 uyu mugabo yatangaje ko aziyamamariza kuba perezida mu matora yabaye muri Nyakanga 2006. Nyuma umuryango udaharanira inyungu cyangwa utegamiye kuri leta wa Udemo wabaye ishyaka hari tariki ya 8 Mutarama 2007 ahita Nzanga naba umuyobozi w'iri shyaka rigamije kugarura nk'uko abivuga rigamije kugarura amahoro, ubumwe no kwishyira ukizana ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugabo ufite abayoboke benshi mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2006 ntabwo yabashije guhirwa n'amatora ya perezida, gusa umuvandimwe wiwe Gala Mobutu n'abandi barwanashyaka ba Udemo bagera ku 8 begukanye imyanya mu nteko ishinga amategeko ya Kongo. Bidatinze mu Kuboza 2006 Nzanga Mobutu yagizwe minisitiri w'ubuhinzi. Muri Gashyantare 2007 aza kugirwa minisitiri w'intebe wungirije. Ni umwanya yakomeje kubaho kugera muri Werurwe 2011 ubwo Perezida Joseph Kabila yamukuraga muri guverinoma. Impamvu yatanzwe yo kwirukana Nzanga Mobutu ikaba yari yuko uyu mugabo yari yarataye inshingano akigira kwibera mu Burayi kuva mu Gushyingo 2010. nta bisobanuro atanze, mbega yarataye inshingano. Ni umugabo mu nyuma ni umugabo kandi Perezida Kabila yari yarakomeje guha icyubahiro muri guverinoma ye, nyamara uyu mugabo akomeza guhugira muri gahunda ze azirutisha iz'igihugu. Nzanga Mobutu asobanura impamvu yataye inshingano yavuze ko atishimiraga cyangwa se atishimiye imikoranire ya Perezida Kabila na Perezida Kagame mu gihe guverinoma y'u Rwanda muri ibyo bihe yashinjwaga kugira uruhare mu umutekano muke wari mu burasirazuba bwa Kongo. Bidatinze yongeye kandi Nzanga guhatanira kuba perezida mu matora ya 2011 nabwo ariko nibyamuhira. Umugabo wakomeje gushyira imbaraga mu bucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Morocco binyuze muri Udemo. Muri 2018 ntabwo yiyamamaje ishyaka rye ryashyigikiye Martin Fayulu. Muri Mutarama 2023 uyu mugabo yasubiye muri Kongo akomeza kuyobora ishyaka rye, maze mu Kuboza 2023 ashyigikira Perezida Felix Tshisekedi. Byumvikana nyine ni umugabo mbega uburaha na hariya, mbega bijyanye naho ibintu bigeze gute bigeze. So tubashimire rero, twe tuvuze tutereka tugaruka ku inyandiko y'uyu mugabo, tugaruka ku mateka y'uyu mugabo mu by'ukuri wanga u Rwanda bivuye kure, bigiye kure, ndetse tugaruke kandi kuri uyu mugabo wanga u Rwanda. Birumvikana wanga guverinoma y'u Rwanda, wanga Perezida Kagame, ndetse uyu mugabo ugira gute avuga ko adashobora gukorana n'abantu bakorana na Perezida Kagame. Ni umugabo rero mu by'ukuri unahakana jenoside
uvuga amateka mu buryo bwiwe uko abishaka muri rusange y'u Rwanda ndetse n'ay'akarere. So rero reka tubashimire kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Nimba utarakora subscribe, mugenzi kora subscribe, tujye tubana umunsi kundi, kuko ibyo tubagezaho n'ubundi mwebwe babigenewe kandi biba ari byiza gukorana namwe, ndetse mujye musiga comment kandi share na kandi like kugira ngo tukomeze kugira gute gukora ibintu byiza kandi binyuze mu mucyo. Niba hari n'icyo tuba twakoze wenda ukumva ntago kigize, ushobora kuba wadunyunganiza kugira ngo butaha tuzarushaho gukora ibintu bimeze neza. Turabashimiye rero kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Turabakunda.